Sanbo. Alright, good morning. Sanibonani Dumelangi. Asibulise wonke ubani ongange anebene nyweba yoku mamela yona i-audio le. Yeah, so our topic of today, it's about pouring. Yeah, inhlupheko. Yeah, so inhlupheko iyakwazi ukukwexutha ubuwena, yabona. Ngesisikhathi kusixelela uba unguwe, yabo, kodwa inhlupheko ifike ithathe ubuwena. Iphatha kanjani? Okay, so umuntu make nguye, awusoze ube nguye ungenawo amandla axelelayo uba unguwe. Yabo, which means a confidence. Yabo. So awunokwazi ukuba namandla engekho amandla axelelayo uba awukwazi ukuba nguwe engekho amandla axelelayo uba nguwe. Lonto sibiza